Ti Masakbayan. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna a serye ti drama tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Apayakas ti matandang. Awan ti amo kadakas ni nararamit ko. Nga maapayakas ti matan. Kailangan na nagbaliw ti panagayat ni James kanya. Ay. Kaslasaan nga asawa ti pangibilbilangan na kanya. Pasig nga kakasakit ti sao na kanya. Nuar arigay na saan kayo mit nga agasawa. Ada anak yo. Yung saan kayo mit na nagkasar. Isuadi mo sa wanday ta. No di nakakuma may respeto kas inati anak niya. May respeto nakakumamat kas babae. Kumatatang. Ngamsan. Namin pinsanin ang nagbaliw ni James kanya. Saan nakas itisigod? Kan may sa... Uray saan ang nasaya at aramidan na. Isulat na tinasaya at para kadakwat. Nagsakit a panunutan tanang. Adi naman lamakita dagiti nasaya at ngar aramida kadakwat. Mariribukan na ka talaga, friend. Diyak ka muna niya taramida. Megan. Kanayon matan ti panagapapamikin ni James. Uray basit na ang abanang pagapaan mi. Anya? Ang mga no damot makagapo. Iso akasta ni James kan ka. One friend. Adda. Diyak ko makayat apat yan dagiti idandanan da kanya nga da babae na. Ngam na panak nakakapot mo. Taidiin niyo open ko niya cellphone na. Kabayatan ti panagdigos na. Adda babae na. Katrabahuan na matlaan. Nasakitin na akong po. Kaputam mo dagiti naganak na day tangar aramidan na. Yung kaslawan laang kadakwat. Kasla na saya at paikit di para kadakwat. Anya? No saan lati anak mi ti pampanunutan. Panawa ko ni James. Nasaya at dayta na panunot mo, friend. Know your worth. Unada nga ron. Total, saan kayo nagkalaysan? Sali. Nabayagan dayta parikot mo. Alangan mo't nga anos galaktan itidan na day dyan lalaki. Agpanunod ka na imbag. Kas itinakunakon. Know your worth. Nusak nga mamanak. Lumabalay. Diyak kaya tapanawam ni James nga mati anak mo. Lumabalayin kat urnosan nyo kumapay ti amin. Para matlangi ti anak yo. Sipod pa'y tatang. Dayta tinararamit ko. Ti anak ni ti pangpangunak. Ti masakbayan na ti pampanunutan. Ngam na panuga ko. Ay. Nabanuga ko tatang. Amin na ba nag-arumbang kumaadwa kami ang mangilapan? Siyak lang ti mangilaplapan. Ingkarik iti magik. Ngaginggat ka ba lang? Agano sa ngam nagpitot. Megan, anak. No agan ano sang lata nga uray parparo pa ng awanin panagayat na kanya. Tsaka munuan yan to di pagpanagat. Alam, adakan ka na itanan.
Ada punto mitiday ta nga imbagam. Ala. Wanyaman ti pangedeng mo. Suportaran kalata, anak. Among friend, nakaragragsaka ka makakita kan kay ti kastal hangam. Apay anak ko namday na, friend. Wen takalpasan, ti mano atawan akanayon ang makitak ti langam nga adda parikot mo. Ita, nakaragragsak kan akit kita. Sika talaga. Tilamad-madlaw mo. Oh, itaam. Manipod pinanawam day di James, awanan parikot mo. Gusto ka iti dayt na, friend. Imbag lakit din ta pinanawa. Tano saan? Amangan no aging gaita kat agparparikutak lataken ko na. Kat, kumusta damatan iti babae na? Ay, diya ka mo, friend. Ngam ti damag ko. Agdenden nada ka nun iti dayjay abelen. Kasta ka di? Sapay la ko mga rod. Taisudang di agkagasat. Wan na rod, friend. Sapay la ko man. Tadi na aramidan ti kas iti inaramid na kanya. Wan gaya manakaw. Adda ka diit-itad ni James asustentaw iti anak yaw. Ay, awan na na. Kinapod nun na. Manipod pimanaw kami iti anak ko ijay ayanda. Awan pa'y intad na. Anya? Bayan tayo nanang. Mangtad man no saan. Okay lang. Ay. Anya ngay nga ron. Jakmut kaya timapan ijay ayanda. Tapno lang agpakaasi amang tad iti sustento. Sana bali nanang. Adda mo trabaho. Ikarigatak tagor no. Tapno maipaay ko amin akasapulan ti anak ko. Ay. Kaya't ko nga ipakita kin ni James. Akabalak abyagan ti anak ko asi syaklaan. Oh, may kananak ka o. Rabiin, nga bada ka pa ilaang dito'y salas. Maturog kailat ka nanang. Piturak man dagito'y lakok a blouse, barang addamayat agumatang. Ay na anak ko, intun bigatan. Sabado ba't intun bigat? Awan trabaho. No adda gumatang itilakok nanang, ag-deliver ha. Imbagla pang abasto tayo dito'y balay. Ay na anak ko, aginanakamot di mo unay banugan day tabagin. Nanang, kabailan. Numarik na kadyak kabailan, aginanaat. O alakit din, umuna kayon amaturong. Ay, nakapeles ka mo't anak. Awan magtrabahom ita, saan ka day? Watatang, mapanak ijay ili. Agi-deliverat. Adda ngamin nag-order itilakok a blouse. Ha? Sayang mat no jak ipan. Sapay ado tinag-order. Kasta ka day? Ala, ka nga rudain. Tapno makaawit ka adagaos. Agan-anad ka, anak ka. Masyanak unay iti anak ta, bakit? Ha? Makita ket awanan ti inanana. Kas ita, awan trabaho na. Imbes ko mga ginana, ngam na napanlata nag-deliver iti lako na. Huwag garot lakay. Panag ko na. Kaya't nalaang nga dararam itin na. Kaya't na nga iliwliwag tirik na na. Gaputaan mo nga aging gaita. Kat nasakit pa ilaang tinakam na.
Gapo iti naramid day chay a James. Bakit? Manon adaras a mapalpaliiw ko magsangsangit. Awan mati amok aparikot na no saan aday chay a James. Ala, sapay la ko mga rod. Tadumteng to ti aldaw amaklon na. Asaan ani James ti parakan kuana. Iti kasta, saan na marigatan ti anak ta? Oh, adti gayam ti order mo nga overrun t-shirt. Ay na, agyaman ako na Megan. Wan gaya mo. Pudno ka di tinadamag ko kan ni Carol, akabatch tayo. Ah? Anya tinadamag mo? Nagsina kayo ka ni James. Ah? Kwa? Saan kami nagkasal? Tapno nagsina kami, si Kamo. Wan nga agpaisuan niya. Nagwin naswas kunak kuma. Sika talaga. Ay, wan, pudno. Awan kaming iti ama ti anak ko. Saan siguro anak iti ayat kan matag ko. Kasta ka di. Si kamat nga min. No siya kumatiin naklon mo iti. Saan ko maan napasamak ti kastakan ka ita? Ay nadinak man angawan iti kasta, Lester. Manabayadam kit dinday ta t-shirt ng in-order mo. Taagawid akmatan. Urayan na kun ti anak ko. Among friend, nakaragrat sana. Anyat makagapo day ta kinaragsak mo. I-share mo ta. Adda ka di sutor mo, ha? Sika talaga. Tila ibagbagam. Saan mo to dakas, Wan, saan adakas? Ngam saan aday ta ti makagapo. Naragsak ha? Gaputan nakalako ak itinasurok at 30 pieces a blouses kan t-shirt iti kalman. Ay, sana all, friend. Believe ka talaga kan ka. Adun ti ka close mo agumatgatang itilakom. Saan mo't friend? Talaga lang ang nagustuhan dadagiti lakok a blouse. Iso nga inton umay manen alawas, sabalin tumanen tilako. Naimbag ka pa'y friend, na diskarte ka unay. One friend, nasken nga agdubli kayo na para iti anak ko. Sa bagay, agpamerienda ka nga rudan, friend. Una, day talaga yam. O ala, mapantangarod ijay kantin. Apag iso, break time. Ay, nagbayag mo tan di order ta, friend? Un nga rod, ado mamin tao dito'y kantin. Oh, ada message mo, friend. Un nga pweso. Mabitlaan ha. Ni Lester tinag-text. Sino ang Lester? Di agar-aram kan ka, di college tayo pailaan. One friend, isun. Uy, ang mga no isunti ka forever mo, friend. Sika, din. Awan pa iti panggut ko, may papan iti ayat. Ha? Ay na, friend, mabuti nga. Ang mga no aramidan na laang kanyak tikas iti inaramid ni James. Anya? Oh, itay ka pa'y laang nga palpaliiwan manong. Nakaisong kamutlatan nga agtetex. Ha? Asino na itaka-tetex mo? Ikwa, Jayman babae nga ar-armat. Barang aklo na nakmatan. Anya? Ay na, maragsakan ak unay itiday ta nga imbaga, manong. Sapay la ko mga rod ata aklunan na kan. Iti kasta, saan ka amabaakan? Sus, iti kastoy ak kinataar ko. Ado ti babaeng ag gusto kanya kaading ko. Iso na laan, tamay sala ang ti kayat ko. Gamjak pa'y masigurado, no kayat nakmat. Anya? Ngam sigurado am laang manong. At ibabae nga ayatam. Kat pasado iti standard me kini mami. Naskan atay kunada, a beauty with brain. Wan ading ko, masiguradok,
ang magustuhan nyo ni Megan. Para kanya. Panag ko naglakay at agar-aron iti anak ta. Ha? Nangag ko nga main nga ta umawawag kan kwa na idin aminsan nga aldaw. Si kakit di bakit. Abangan no suki na laeng. Abangan no dagiti suki na akanayon na gumatang iti lago na t-shirt. Saan lakay? Saan na mabalin nga agbidutak iti nadlaw ko? Ay kat nasaya at ano kasta? Saan matadakas no makiayan-ayat ti anak ta? Tawan mat asawa na. Uwan matkiti Isungawan ti parikaot no at daman agar-aram kan kuana. Hello? Hello, Megan. Kumusta ka? Kuwan? Ayos lang man. Sika, kumusta ka man? Ayos lang, Megan. Oh, apingin mawag ka? Iko ha. Salud-sudag ko ma. Numabalit na umayak sa marungkar dita balayo. Intun bigat. Ha? Noan niya timakot lang. Oh, may kalat na Alangan nga ibagak asan. Agyaman ako no kasta, Megan. Awan ay nyaman na, Lester. Megan, manipod idi adda tayo iti kolehiyo. Nakariknak iti panagayat kan ka. Lester. Ngam kalpasan iti mano atawan. Naamok adda kayo gaya man iti J.I. James. Nasaktanak. Nagsakiti nakang ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga idi naamok nga awan kayo. Naragsakan nak. Napanunot ko akamodyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay lako ma. Tadinak paayan itagon daway. Ay ayaten ka unay. Sika lang ti babae nga nararapaap ko. Lester. Anya ti isungbat ni Megan, iti ayat nga idatdaton ni Lester. Papagayam, di liwa na denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ganiti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas kasta unay asam ti impaay ni James kini Megan, gaputad da sa bale akarelasyon daytoy. Nasakit man para kini Megan, ngem pinanawan na latta daytoy. Inggaid na nga ron ti nagtrabaho para iti anak na. Kalpasan ti manuatawan, gapo iti panaglaklako ni Megan iti online, nagsabat da kini Lester. Ti lalaki asipud pay, ket agayat kan kuana. Nagdaton nga rod daytoy kini Megan. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Lester. Ngam kalpasan iti manu atawan. Naamok ada kayo gaya man iti J.I. James. Nasaktanak. Nagsakit tinakam ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga idi naamok nga awan kayon. Naragsakan nak. Napanunot ko akamaudyanan na.
kat nailisik ka iti tao, asaan amay karikan ka. Megan, sapay lakuma, tadi nakpaayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Sika laang ti babae nga inararapa ako. Kinapod na. Ay ayatan ka, Matt Lester. Kaya't kung aklunan ki panagayat mo kanya ini. Nang kaya't ka na ang apaliiwan. Agyaman ak unay, Megan. Agyaman ak unay. Dahito iti gundaway, nga idipay nga inururay ko. Sapay na ko, ma. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanya, Lester? Ikarik dayta. Kan maysa, saan laang asikat ti ay ayatak, Megan? Nudikat nang runa ti anak mo. Ipatpatag kayo unay. Ikarik nga ipatag ko ti anak mo. Kaspudpud nung anak ko. Agyaman ako unay no kasta, Lester. Awan anyaman na, Megan. Basta para kada kayo, aramidak ti amin. Apay nga awan pa'y laang ni manong mo katrabiin. Jakman amo, mami. Napanmanan siguro nakiinom kadagay ti barkada na Ay, una yun day dyan lalaki. Awan pa'y aldaw asaan ang nakainom. Agawid na day jay, makangag kanyak. Bayan yun, mami? Ay saan? Nubaybay ang takas day na. Awan tinasaya at pagtungpalan na. Anya ti kunam, Lester? Inaklon na kan ti babae nga ar-arman. Mangrabramak ka kadi. Mami, pudnot ibagbagak. Inaklon na ko ni Megan. Megan? Ti kabatch mo idi? Wan, Mami, iso. Iso day jay anak ni Anita nga inanakan ni James. Saan ka di? Mami? Apay, awan ka din di sa bali a babae. Kas kala na ibusan ti babae, gaputakas kan kwa na ti kinayat mo. Mami? Anya laangan ti ibagadag iti kakabagyan tayo, Lester. Di mo kumamot ibaba ti kinataom. Kas kan kwa na ti kayat mo a babae? Ada instant baby apakpakanam no bilang laang. Anya? Inaklon mo ni Lester, friend? One friend. Kinapod na. Duan alawas tinapalabas. Manipod inaklon ko. Ngumjak laing pakpakaam mo ken. Sus, sika talaga. Panggap mo pa'y gayam ti agilimod kanya, ha? Saan akasta, friend? Amok nga minakasta unay mananti kantyaw mo kanya. Saan mat? Nga mo, maragsakan ako ngay para kada kayo adwa. Sapay la kuma, tada kayon aginggat inggana. Day tati kapatgan akararag ko. Ano mabalin? Jakon kayat ama pasamak bay. Tikas itinapasamak kanya itikal labas. Kaya't mo asawain. Da kayaw ni tidayja Lester, anak ko. Wan tatang. Kasta ka day. Ay kat nasaya at maragsakan kami kininanang mo para ken ka. Adyaman nagtatang. Kung naglakit din no awanin ti panggap mo makiasawa. Kinapod mo na. Jak maliklikan tagbutan, tatang. Ngamin, manipod kas iti naramid ni James kanya. Panagkunak at maaramid mo't ni Lester ti kasyay. Ay, saan mo't siguro, anak ko? Namanipod ada kayo iti kolehiyo. Kaadalam day jay. Iso nga amom ti kinatao na. Megan, kaya't ko kumanga agpasyar tamat ijay balay, inton bigat.
Ha? Kaya't kamat nga iparang kada mami, kan itikabsat ko. Mabainak sa Lester. Awan ti rumbang apagbainam. Amok namin nga estrikto ni Auntie Badet. Sipot pa'y. Mga no di na kayang aparakan ka. Saan, Megan? Nasingpat ni mami. Amok ang maragsakan dayjay, no agpasyar ka ijay balay. Mami, naimbag nga orasyon. Mami, iso ni Megan, di kayan ayat ko. Megan, iso matiinak. Naimbag ng orasyon, Auntie. Si Kajay, anak ni Anita, nga asawa ni Ramon amanalon, nga idi kat awan bukod da abalay, kan kanayon nga agkuyog amapan makigapas. Kan si Kajay anak ni Anita nga inanakan laeng ni James nga anak ni Pilang. Saan kadi? Wano saan laeng ti sungbat? Sa anak ka maalay ti sungbat nga anti-anti. Nalawag? Pasensya ka kuman iti inak. Kasi na lang na dyan. Siguro, subsubukan na ka lang. Amok nga agbalik yung mutlaang dayjay. Awan maaramidan ni mamik. No si ka talaga ti kayat ko. Di nakmat mabalin adiktaran. No bilang laang. Sapay la ko mga rot kasta, Lester. Madanak-anak. Ngamin, iti pa nagsasao na kailangan. Di na kayang aparakan ka. Ala, di mon panunutan dayjay. Di mo liplipatan nga ay ayatan ka unay-unay. Kabalak nga ilaban, ti ayan ayat ta. Kat, kumusta ti panangipasyar ni Lester ken kay balay da anak ko? Kunanang, nasayaat man. Nasayaat nga rod no kasta anak ko. Kat, kumusta mo ni mami na? Nagbalbaliw ka din. Saan ka di akas iti sigawd, apasig anag mabad iti rumrumwar iti niwat na. Saan mat nanang? Nasingput mat ni Auntie Badet. Mayat mati pa ng pasangbay na kada kami itay. Nasaya at nga ron no kasta anak ko. Amok nga men ti ugali day chay abakot. Kasta timbagakan ka di mami ni Lester? One friend, panagkunak, saan nakakayat apara iti anak na? Di mo ni kaskaso da dya bakit? Saan mat nga ti inana ti mga asawa kan ka no bilang laang? Sa bagay matkit ni, kan maysan, amok mat asaan nga ayunan ni Lester ti inana. Rumbang laang. No napudnukan ka ni Lester, kabailan na ka nga ilaban iti inana. One friend, iso nga uray kas date impakita kanyak ti inana. Okay lang. Gaputa amok mat anapudno kanyak ti anak niya. Anya? Saan abalasam di girlfriend ni Manong Lester, mami? Saan? Tanaanakan mo tayo babae. Anya? Ay unay mo ni Manong Lester? Kasla na ibusan iti babae. Ado mo ti babalasang nga gusto kan ko anakat. Ngam no apay payla ang single mom ti kayat na. Day tangarod ti bagbagakkan kwa na anak ko. Ay saan? No kastamot laang. Jak kayat dayjay a babae para kan kwa na. Kayat ko jay balasang. Saan ati ada sabit na? Ha? Alangan kit dimat. Amang pakpakan laang ni Manong iti saan na akapkapin ano. Saur ka. Api nga italaang nga ibagam nga agap-apply kagayam iti abroad. Kaya't ka sorpresaan, friend.
Imbagam kumaay, di pa ilaang tapno duwata ang nag-apply. Amumat nga di pa ilaang kat arapaap ko ti agabrong. Kat, mabalin mo mati agaplaitan. Iti kasta, agsin narunuta mapan. Itapay, tamasikuga ko. Anya? Masikog ka, Megan? One friend, 2 bulanan. Kat, amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta? Saan pa'y nga ron? Idi lang aming kalman ang napanak iti doktor. Saan kami pa nagkita? Kaya't ko ngamin a personal ti panangibagakan ko na. Kat ni mami na, amo na ka din. Saan pa, friend? Inton malumpay lang ti panggap ko a panangibaga kadakwada. Anya, masikog ka anak ko. Wala nang. Kat amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta. Saan pa'y ngarod nanang? Saan kami pa'y nagkita? Itay pa'y aldong o uraya. Awan mo't awag na. Makumikom siguro iti trabaho na. Kasta ka day. Ay kat ipakaamumtukan ko na anak ko. Iti kasta, baragsakan mo. Wala nang. Nadyak pa'y makontak ti cellphone na aging gainton bikan. Mapan ko kitain ije balay na. Ha? Amangan no di mo madanon ije balay da anak ko. Amangan no anyan tulaeng ti ibagatiin anaken ka. Anya, masikog ka kunam, Megan? Wan, 2 bulanan. Anya? Oh, apay kaslasan ka naragsak itimbaga. Kwa, naragsak mat. Naragsak ka. Apay nga rod akas ta ti expression tarupang. Naklaatak lang siguro. Ala, di ka madanagan. Ipakaamok ka da, mami. Agyaman na, Lester. Anya, masikog ni Megan. Wan, mami. Sigurado ka kadi asikati amana, Lester. Mami. Amom anak ko, ti babae akas kenkwana, saan arumbang nga pagtalkan. Anya? Iso asiguraduam at talaga asikati ama ti sikugna. Amang ano di mo amo? Kat manay na yunan laeng ti anak na apakpakanam. Adi mo matkapkapin ano? Anya, makipagnaad kayo itiin ni Lester, anak ko. Wala nang. Dayta ngamin tinagsaritaan ni kini Lester. Ijayak pa'y ang kabayatan ti panagsikog ko. Ngam anak ko, ang mga no saan ka amaaywanan iti husto no adda ka ijay. Inaldaw nga awan ni Lester. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akaduang. Nanang, madakan ka anak ko. Ngam no bilang tasan ang nasaya at ipanakilangan ti pamilya ni Lester ka. Agawid ka adagos, anak ko. Anya ti mapasamak, iti pan nakipagnaed ni Megan, iti den na ti pamilya ni Lester. Gagayem, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas anapaunwan. Namnama, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti may direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan.
Ti napalabas, inaklon ni Megan ti ayat nga idatdaton ni Lester. Impakaamumat ni Lester iti pamilyana, ngem saan anaragsakan ti inana. Gapo taam muna tinapalabas ni Megan. Iti sabali abangir, saan nga impakpakaamo ni Sally kini Megan ti may papan iti panagabrod na. Kalpasan ti manuabulan, naamuan ni Megan amasikog daytoy. Impakaamo na nga rod daytoy kini Lester, ngem nakita na asaan anaragsak daytoy. Aging ga nagsaritaan da, makipagnaiddan iti pamilya ni Lester. Itagagayon, dinggan nyo tituloy ti makalawas a seryetayo anapauluan. Namnama, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya, makipagnaid kayaw itiin ni Lester, anak ko. Wananang, day tangamin tinagsaritaan mi kini Lester. Idayak pala ang kabayatan ti panagsikog ko. Anak ko, ang mga no saan nakaamaaywanan ni Lester, tainal daw ka nga rod arumwan. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akadwam. Nanang, ala, adda kan ka na ita, anak ko. Ngam no bilang ta saan anasaya at ipandakilangan ti pamilya ni Lester. Agawid ka adakos, anak ko. wan, nanang. Agtrabaho ka kadiita? Wan, Mapan ka? Nga uray ang bagbagyo? naskan ang mapanak. Ngamin, sigurado amang tanak no sa anak asumrag. Anya? Megan, di ka agbabain dito'y balay. No anya ti maaramid ijay kusina, tumulong ka. Tapno awan ti may bagbaga ni mami. Sige. Alangaron, agan-anad ka, ha? O anya, mapan ka din, anak ko. Wan, mami, Sa dino ti papanan. Amok nga awan trabaho ita. Gaputan nagpigsa da ito abagyo. mami, Wano, mapan ka iti ayan ni Valen. mami, ang mga numangag na kayo ni Megan. Narigatan. Oo, sige, anak ko. Igarudan. Agan-anad ka. Oh, anya pa'y laang aramidem si ka Megan. Alaam amin dagito imureng, tamapan mo ilaba. Mami. Di na po nawawagan iti mami. Saan kayo pa'y nagkalay sa iti anak ko? Anya? Ang sa bagay. Talagamat ngawan ti mapasama kakalay sa. Gaputa saan asika ti agbalin abray ti anak ko. Ay, niya di kaya tiyo asawan. Awan. Ang trabaho kakitin. Ala, mapankan! Saan nga agrekla-reklamo dayjay a babae, mami? Rumbang laang at tumulong iti trabaho diti balay. Gaputa makipagnanaad laang. Huwan, anak ko. Kadi ka madanagan. Tadan ijeruar nga aglablaban. Sigurado, no sumangpot ni Manong, tila man ang tipulpulong nga dayjay a babae. Ay, no apay pa lang amin nga iso ti inaram ni Manong. Hindi ka madanagan. Saan ba't nga ayayatan ni Lester? Ni Valen ti ayayatan ti kabsat mo. Napilitan lang ang nangyawid iti dayta babae gaputa masikugan. No saan na masikog? Anya kumaga po nga iyawid di kabsat mo dito'y balay? Ha? Kasta ka di, mami? Ay na, di na pala paawidan dayta a babae. Tani Valen, ti iyawid na diti balay. Anya? Dayta pala ang mat nga dati sabit na. Jack mo, no anya ngamin tinaknakan na dayjay akabsat ko.
Lakay, madanakan iti anak. Ha? Apay, bakit? Pampanunutag nga main. Amangan no saan ang nasaya at ti panakilangan ti pamilya ni Lester kan kuana. Amok nga minti ugali jay ina ni Lester. Bakit? Amin ama panunot day jay. Isawang na nga uray makapasair itirian na. Saan ba't siguro? Ang mudamit ama sigog ni Megan. Isuasaan damat siguro ang maaramid kan kwa na ti pampanunutan. Ay, sapay la kumangaro, lakay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta ka? Kwa, kastulat ta, friend. Nasaya at lataman. Ay, nasayat no kasta. Kat, kumusta man ti panakilangan kan ti pamilya ni Lester? Kwa? Okay lang, friend. Awan parikot ka dakwada. Sigurado ka? Wan, awan tirumbang apagdanagam kanya. Nasayat no kasta. Wan gayam, inton umay alawas ang di flight ko. Ipakaamok lang kan ka. Uray saan ka kasumurot iti Manila, friend? Basta ka di, friend. O sige, kanayon ka nga aganan nat iti, pasensya kan. Saan ka ama itulod? Okay laan. Narigat mat. Amok mo ti sitwasyon mo. Masikug kan. Agan-anad ka kanayon dita, ha? Wan, friend. Di mo liplipatan ti umawag kanya ka. Wan, friend. Di ka madanagan. Kat no kasapulam di tulong ko. Umawag ka laang kanya. One friend. Oh, apay kasta ti langam. Adda ka di parikot? Aping ita ka lang. Napnapanam. Adda lang tinapatad nga inasikasok. Iso nga itaak laang. Pasensya ka na. Ta sa anak ang nakaawid idirabi. Kasta ka di. Megan, adda ka di parikot? Apay akasta ka? Lester, diya ka mo no kasano na ibagagkan ka. Ibagam ko ma, tapno amok. Kasano ka ang matulungan, no saan mo mat nga ibaga? Sana nasaya at aramidan tamamim kanti kamsat mo kanya. Nalablabas pa yung katulong ti pangibilbilangan da kanya kumawan ka. Anya? Hindi ka pampanaw mo iti kalman. Pinaglabanak ni mami iti nakadado. Imbag kumamat na sana kas tingag pagpagyo. Dakalan to'y sikog ko. Unay matan ni mami. No kas tilata ka na yun. Agawid aklaangan ijay ayanda nanang. Tao akmat nga tarik na masakitan. Iso asaan kumamat akas jetar aramidan da kanya. Mami, pudno ka diti impulong ni Megan kanyak. Apay akas jay matan ti imbagbagana. Kaan niya ba ng timpulong day siya babae kan ka? Nalay nga talaga nga agaramid ti istorya day siya Megan. Mami, saan niyo kumamat apaglabaan iti kastaunay ni Megan? Amuyumot amasikog. Amuyumot asaan amabalin amabanog iti husto. Dinak man suruan si Lester. Alangan mo't nga agtog-tugaw kan papakpakan langan day ta babae dito'y balay. No kasta ti kayat na, agawid langan iti balay da. Mami. Alangan mo't nga agdundun niya latan dito'y balay. Talagamot dayjay a babae anya. No anya lalitan di ipulpulong na kinimanong. Ay, huwan nga ron. Ay, no jak makapagtapal. Ang mga noan niya ti maramid ko iti day siya Megan. Pagsasawak lakit de. Bayamon anak ko. Siyak ti makamukan kwan. Pagsawan nyo man, mami. Rumbang laang at tumulong dito'y balay. Anya di kayat na kuma? Donya?
Ilabam amin daytoy manang Megan. Tano saan? Makaraman ka kanya. Anya? Ada na po tag-apag nakinton bigat. Isuanas kan ang malabaan dayta. Kan mamagaan na sigod. Kan iplancham tumutan. Nalawag? Anya? Anyat mapaspasamak ditoy. Ha? Daytoy man a babae? Ibabaon ko lang ang aglaba? Nagado a reklamo na? Megan, day tala ang matgayam ti ipaparamid da kan ka. Nalakala ang mat at trabaho. Kan pakilabam matan jay nagpalisak idirabi eh. Anya? Oh, ako'y nagsangsangit ka, friend. Ada ka di parikot mo? Diyak ka muna, Anya, Teramida. Friend, mariribukan ako na. Ha? Diakon maanusan ti ugali da mami kan ti kapsat ni Lester. Sipot pa eh. Saanan anasaya at ipan nakilangan da kanya. Ay na, friend. Di kasayaatan nga aramidam. Pumanaw ka ditan. Agawid ka ni Jabalayong. One friend, agawid aklangan. Rupot laan. Panunutong mataday kasi kung mo. One nga ron. Kastila nga ron din nga umadanin ti panagpas ngay ko. Ngam nakarkaro pa ya babaon ang ti pangibilbilangan da kanya. Ay, unay magdagit at ang tao. Di naman lamasyan kan ka itikasta sitwasyon mo. Ala, agawid ka langan, friend. Ipakaamot to kanya ka nung nakaawid ka. Sige, friend. Anya, agawid ka ijay ayan nyo? Kunam, Megan? Juan, ijayak laangan ayan dananang. Addakan ka dayta. No anya ti amom apagsaya atang, ijay ka. Ano? Di ka lapdan, no anya ti aramidam. Amok matkat akas tatibag ang Lester. Kan amok ana ipada day tapanunot mo iti inakan kabsat mo. Megan, inak dayjay, kan kabsat ko. Anya ti kayat mo asawan? Guraak ida? Saan akas tati kayat ko asawan? Di mo ngamin maawatan. Sige, agawid ka langan no isuti ko nam. Sumarong karak tulangan ijay. Anya, agawid ni Megan iji balayda. Wan mami, isumati ko nana. Anya ngay nga rod, alangan alaplap dakit din. Bayam no agawid. Di agawid na ta. Di pa nagkunana, lakdan tayo. Ha! Nagbidot na ija babae. Saan abali? Siyak tulangan ti sumarong kar ijay ayanda. No ipas ngay na ti anak na, ipa-DNA test yun. Tapno masigurado no talaga aputot mo. Ay, awan di pa nagtalag ko iti na ija babae. Mami, No kunana nga agawid, bayam! Kaslalim mawag diti balay idinagawid ang dayjay a babae. Naku namon, anak ko. Katsapay la kumata saanan nga agsublipay. Noan niya lang amin tinakitam iti dayjay a babae, manong. ala, bayan tayon ading ko. Saan abali, tanagawid matan. Kasanon ti panagpasngay na? Naskan amaman ka. Saan ka di? Wan, mapanak. Ngam saan adito iti pag naadanda. Ijay latan balayda. Ay rumbang laang. Jak lakit di kayat nga adda pa asikaso dito'y balay. Marurudak man. Megan anak ko. Apay kasta tilangam anagawid. Nana, himbag lakit din tanagawid ka. Plan-planwan mikin ni tatang mo asarong karanda ka kuma. Saan na, Nana? Di kayo mapanijay. Apay anak ko. Apay anagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. At daga di pari ka. Nana, ibaga man ako. Adda kami kinitatang mo at tumulungkan ka.
Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon, Virgie Bagley. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay na imbag na oras kada kayo ang ti Masakbayan. Ti napalabas natungpal tinagsaritaan de Lester ken Megan ang makipagnaid na kadag itinaganak ni Lester. Binilin mat ni Anita ti anak na ano saan anasaya ti panakilangan ti pamilya ni Lester ket agawid langan daytoy. Saan nga amo ni Megan ngadda sa bali a babae a karelasyon ni Lester isu a kanayon nga awan daytoy. Iti balay da Lester pinagbalin ni Bakat Badet a babaonen ni Megan nga uray masikog daytoy. Nagipulong ni Megan kini Lester ngem saan anamati daytoy. Gapu iti dayta inkedeng ni Megan ti agawid iti balayda. Itagagayem denggen yu tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imbaglakit din tanagawid ka, anak ko. Plan-planwan bikin ni tatang mo timang sarungkar kan ka ijay ayan da Lester. Sana na. Di kay mapmapan ijay. Ha? Apay anak ko. Apay ang nagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. At daga di pare ko. Nana. Ibaga man ako. Adda kami kinitatang mo at umurungkan ka. Japon maanusan ti panang trato ti inakan ti kabsat ni Lester kanya. Anya. Diyak kayatan diyang subli jay nanang. Dito yaklangan balay aging gangagpas nana. Noumay ni Lester. Nagyaman na. Ngamnasan. Okay lang. Anya. Sa dino tayo ti anak ta. Adda iti silat na lakay. Agin ina na. Ay. Maasya nakunay iti anak ta. Pudno ti atap ko. Asaan anasaya at ti panakilangan ti inakan kapsat ni Lester kankwan. Nasaya at laing ngayon ta nagawid. Wan nga raw. Ikarigatan talat tatulungan ti anak ta. Well, bakit? Anya ngay nga raw. Amok asaan akayat ni Megan ti mapaspasama kadakwada kini Lester. Ngimsan na matabasol na ita. Ala, aywanan talata ti anak ta. Diyak ka muna niya ti aramidak, nanang. Mariribukan ako na. Megan, anak ko. Apayakas to eh. Apayakas to'y matanti mapaspasama kayo. Ala, husto na ako. Di ka unay agpanuno. Kanayon mo kumaalaglagipan nga at taasi ti Diyos. Di ka kumamapukpukawan itinamnama. Aduman dagiti sana nasaya at amapaspasama kan kaita. Amok akabalam da ita. Napudno panagayat kan pamatagtimpay ko.
Ngam apay kastoy ti isubad nanay. Diyak amo no apay kastoy ti mapaspasama kanya kita. O anya, anak ko, di mo ka di mapansarungkaran ni Megan di Balayda. Saan, mami? Makumi-kumakpay la ita. Oh, kumusta kayo matun ka ni Valen? Nasaya at tamat, mami. Kinapod doon na. Nakaragrag sa kami. Nasaya at no kasta. No isula ko mga minan ti pangibukbuka iti oras kan panagayat mo. Saan kat aday jay Megan? Ay, no apay nga min aday jay paya babae ti kinayat mo. Adalang arudan anak na. Pasensya kayon, mami. Impagarup ko ngamin. No ay ayatag pailaan. Gamkalpasan ti manu abulan. Naamiris ko. Asaan kayam apod mo ti panagayat ko kan kuana. Very good. Saan ani Megan ti babae aparakan ka anak ko? Saan mo a-deserve ti mga sawa iti single mom akas kan kuana? Di kay madanagan, mami. Saan ani Megan ti asawaak? Nasayaat no kasta, mami. Sipod pa Jack kayat dayjay a Megan apara iti kabsat ko. Anya? Kay kayat ko ni Manang Balen apara kan kuana. Ngamin, adayo anapimpintas ti langana ngem dayjay a Megan. Huwan, pudno dayta anak ko. Kan maysa, ni Manang Balen adda mabalinda iti biyag. Kan single, kumpara ni Megan. Adda lang arog anak na, kas jay pa iti panagbiagda. Iso ahusto laeng, asaanan nga ituloy ni Manong Lester dayjay a babae. Tano iso ti ituloy na, kantsaw laeng ti mangeg na kadagiti kakabagyan tayo. Aldaw laeng ti urayan agpas ngay kanan. Gumaging gaita. Saan pa'y ang nagpakpakita ni Lester? Saan tayon anam-namaan nga umay, nanang? Ha? Kinapod nun. Nakita iti rabi iti postay di babaeng agnagan iti Balen. Nakita timpos na aladawan da ni Lester. Isugayam akanayon nga awan ni Lester iti Balayda. Kunak no trabaho ti pakakumikuman na. Saan mat gaya? Anya, nakaragragsak ni Lester iti dan na ti sabali. Itinto ta siya. Adak di ti nga gurukuray iti aldaw ti panagpasngay ko. Megan, anak ko. Patib karam ko ba ti pakinakap mo? Amok akabalam dayta anak ko. Aramidem amin akabaalam. Saan laeng aparakan ka? Nang runa asaan apara iti dayjay Lester. No dikat para kadagiti anak mo. Wanan. Kitagyaman ako na iti kanayon niyo apa ng palpalagip kanya. Agyaman ako na kapot na oray kasto iti mapaspasama kita kanya. Kat di tak pinaybayan. Nuar arigan. Awan ti basol mo anak ko. Nuadaman ti nagbasol. Isuta. Saan asika? Dayta ti kanayon mo alagi-lagi pan. Ay na, nagwapo mo tanday ito'y apo ko. Apo ko tako na ma. Si kakit diwat alakay. Awan gaya man niya. Apo ko tako na kuma. Ang awan kayo laeng. Tapno agi sa mamiti anak ta. Da kayo at talaga, tatang. Ala, nagpapigsa ka anak. Itong bigat, makaruar tayon dito ospital. Wan, tatang. Kaya't kumatanda gawin.
Apay day taado a diaper, Manong Lester. Itulod ko ija anda Megan. Ha? Nakita ngamin ti post na iti Facebook. Nagpas ngay gaya man. Anya? Kayat mo asawan. Mapan ka ije balayda? Wan, ading ko. Anya nga ta? No da kami laangan kini mami ti mapan mangitulod iti dayta. Saanan ading? Syakon, tapno makitak man mat jay putot ko. Nakitak ngamin jay post ni Megan. Makayayo jay ubing. Anya kailangan ti pagsalitaan ta. Di ka madanakan. Amo kun ti amin kada kayo kinnivalent. Nakaragragsak kayo. Ha? Nakita ti post na iti Facebook. Agasam, nakapublic ti post na. Di yung manla pinanunod ti kasasaan ko. Megan. Nabailak tinagpas ngay nga uray awan ka. Nga uray awan intultulong mo. Imbes asika ti adda akatulungan. Namsaan, gaputa makumikum ka iti babae. Ala, idisumday ta imot mo no anyaman dagita. Kat pumanaw ka. Ang asin. Diyak kaya't amadanon da kadananang kantatang dito'y balay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta ka? Kastoy, nasaya at latamat. Nasurok matan ang makatawan da ito anak ko abunso. Iso ang nakasubliak matan iti trabaho. Dananang kantatang ti mangay aywan kadakwada no kasting awana. Nasaya at ano kasta? Kat, kumusta mo tanday dya, Lester? Awanan, friend. Kasmatlakin ni James. Nadamang kong agdandan-nadan iti dayja Avalen. Anya? Makitkitak dagiti post da iti Facebook kat nakaragragsak damat. Awan lang ang mukiti kakasta at tao. No kayak mo, ag-apply kan dito abroad. Ha? Si kamot, friend. Agang angaw ka manin abigbigan. Sa anak nga agang angaw, Megan. Seryoso Siyak ti makamo iti kwarta abus-busan. Tulungan ka. Huh? Ado ti job hiring ita dito Hong Kong. Ag-apply kan. O sige, di ka madanagan. Panunutak an imbagday tanga imbagam. Nanang, anya nga tano aga-brodak man. Nagsarita kami ngamin kinisani agayam ko. Iso ti tumulong kanya. Para kada tayo matla ang nanang. Ken kang runaan dagiti anak ko. Ay katadakan ka da ita anak ko. Ambog akabailam. Numay papan ka dagiti ubeng. Awan parikot kadakwada. Tanapigsa kami paimot kindi tatang mo ang mga iwan kadakwada. Ay na. Agyaman ak unay nanang. Awan anyaman na anak ko. No panagkunam kat pagsaya atam. Ala, aramidam. Wan nanang, para iti masakbayan dagiti anak ko. Awan ti katulungak ng agastos iti panagadalda. Ngami, adameten pamilya dagiti amada. Anya, agabrod ni Megan ko namba kay. Wan lakay. Day tamat ti kunana kanya. Tulungan ka nun ni Sally agayom na. Kahit, anya ti kunam. Anya pa yun ay, wan ko na ka. Adda pa nagtalot ko iti anak ta. Isang amok akapaulan na. Sa bagay,
So anak ko na nga agresay nun iti trabaho na. Ta asikasunan dagiti nasken nga asikasuan na. Mega nanak ko, agan-anat ka iti Manila, ah? Wala nang, di kay madanagan. Kan adamot day te ginatang ko a cellphone para kada kayo. Umawag kada kayo no nakadano na kon ijay. Manungaal daw mo ka di ijay, anak ko. Mabiit na ang nanang. Sa anak nga agbayag ijay Manila. Numalpas di mapan ko asikasuan ijay, agawid ak adagos. O sige nga ro, anak ko. Agan-anad ka. Wala nang, kastamot kada kayo ditoy. Dagiti ubing, di yu kumabaybayan ida. Nagbayag matan ang mapuno da ito'y lugan. Manupay ang pasahero ti urayan. Itayak pa'y dito yung agur-uray. Megan? Oh, si Kamat Gayam, Lester. Kumusta? Eko kastoy, nasaya at matlagta. Si Kangay, kumusta ka matkan? Kumusta kayon idi anak ta? Okay kami lagtamat, kaasi ti Apo. Nasaya at kan nasalun at kami lagta. Nasaya at nga rod no kasta. Kasla diaper kan makanday ta imot mo. Kan kasla pang newborn. Sa dino ti papanam. Mapanak iti ospital. Naganak nga minan ni Valen. Kasta? Megan. Congrats, Lester. May sakan nga ama. Katsapay la ko ma. Taag pa ka ama ka iti putot mo. Gayam, sa dino ti papanam. Adama ti pag nga imat mo. Kuha, adda na patag-apag nak ije Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid? Apay sa saludsod nam. Adto yo. Sangaribo. Imbagla paggatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addang agkasapulan ito. Pangasim. Taawatam kumada ito eh. Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ito. Iso nga alaam latan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwana denggen tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti direksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mariribukan ni Megan gapu iti mapaspasamak ken kuana. Nagpas nga da ito'y nga awan ni Lester iti danana. Kalpasan ti may sa atawan, inalukoy ni Sally ni Megan nga aga-abroad. Inkadeng na nga ro ti agresign tapno asikasunan dagiti papeles na. Kabayatan ti panangasikaso na kadagiti masapsapul na. Di na ninamnama lagsabat da kini Lester. Itagagayem, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Gayam, sa dino ti papana, adda matibag nga imat mo. Kuha, adda na patag-apag nak iti Manila. Kasta ka di.
Kaano ka nga gawid? Apay saludsudan. O atoy, sangaribo. Kimbagla pagkatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addangag kasapulan ita. Pangaasim, awatam kumada ito Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Isong alaumlatan. Nakaluganam ni Megan kunam anak ko. Wan mami, naamuak nga agap apply gayam nga agabroad. Anya? Wan mami, isugayam ti mapan asikaswan ijay Manila. Kasta ka di. Di nasaya at tapno adabusbusan to dagiti anak na. Ay, kailiw ko mati anak mi, kani Megan. Di mo ko naan, amapan mo sa rungkaran ida. Mami, uray anya ti mapaspasamak. Putot ko lang taday jay. Jak umanugot amapan ka ita. Sa rungkaram to ubing, no nakapanan ni Megan ija abroad. Tapno saan kayo ngagkita? Anya? Mami, adda ka di madmadlaw yung kinimanang Valen? Ha? Anya day jay, anak ko. Ngamin, tunggal rumor ni Manong Lester, adda ka video call na. No saan, adda ka inawag na. Anya? Ang mga nuti kabsat na day jay, wan nuti inana. Imposible, Mami. Jak agbidot iti atap ko, nga ada sa bali alalaki ni Manang Valen. Saan nakasjay ti panakisarita? No kabsat wano naganak ti kasarsarita. Anya? Makaalaak-laang iti hustong ebidensya. Ipulong ko kini Manong ti aramida na dayta a babae. Ay, unay matandi kastoy. Ultimo panganan na. Datapay ti aginaw. Wan nga rod, Mami. Manipod idirimwarda iji hospital ang nagdiretso na ditoy. Aging ga ita, jakpay pulos nakita ni Manang Valen ang naginaw iti panganan na. Ay, imunagak itay iji silenda. Nakarugrugit. Di naman lamadalusan. Ay, jak amuno niya ti bagak iti na jay ababay. Ha, kasano ngamin ang makadalos, Mami? Kat basta makaturog jay anak na, tila ta cellphone na, tikit-kitaan na. Unay batan ti kasi nga ugali na jay ababay. Uray ti silenda lakuma ti madalusan na. Ngamsaan mat? Impagarup ko matlakit di, no nasaya at ti ugali na. Ngamsaan mat gayam? Naimbag pa'y ni Manang Megan idi. Tamakita tayo nga agdalos. Aginaw, kan aglaba nga uray masikog. Ngam ni Manang Valen, ultimo mat. Nanang, siya kun ti makaamu ang mapanagpalingki. Da kayo latan ti mabati dito balay. Kitain nyo latan dagiti ubing. Sigurado ka kaday akabaala manakaw. Una nang, di kay ka di madanagan. Adumat dagiti kumboy ijay market. Ipatulod ko latan aging ga ijay paradaan ti palingkyak. O sige anak kaw, nukas tati kunam. O sige nanang, inakarudan, ibagayon to kin ni tatang. Sabten naklaangan ijay kalsada inton madamdama. Wa nanak kaw, ala ingkang arudan. Agan-anad ka. Oh, nakapalas kayo mo't, Mami. Sa dino ti papanan nyo? Inak makitsenda anak ko. Kasta, umayak mo't, Mami. Ay saanan siya kunti makamo. Dito'y kalatan balay. Ang mga noon niya lati kalkalkalan ni Valen no isulaang ti mabati dito'y. Sa bagay mo't kiti Sige, inakon anak ko. Nagdagsan da ito imot ko. Awan mo ti makitak akong boy. Ito gaw ko pa'y laang dito igid. Barang adda makakita kanyak akong boy. Ha? Megan? Ha?
Da kayo matgayam, Mami Badet? Adumat dagiti pinalengke, ma. Uwan, Mami. Adda ngamin basit asalo-salo iti balay inton bigat. Oh, apayakas na may sakilo lang akar ni dayta imot yun. Uwan, may sakilo laang. Aguri ka. Ano di ibagbagam apaskan ang maangay iti balayo? Ko, Mami. Agluto akla ang mat-itibasit apag sasangwan mi. Flight ko ngaminan inton Sabado. Anya? Nawan lakit di aramidan nyo. O may kayo Welcome kayo lahat ta iti balay mi. Kan tapno makita yung matlaang ti apo ko yung. Nasaya at tasimmangpot kayon, Mami. Oh, apay anak ko. Apay akas na tilangam. Ti awanan bain a babae? Nagsinungbat kami Makaungat ket din? Nga awan tinaluto ang makan ije kusina? Amo namat nga madama nga aglablabak ije likod. Ti kayat nagayam, ilutwan tayo iti kanin na. Anya? Kan maysa, iso nga agong ungat, gaputaawan ka no ti maluto, anaimas asidaan. Ti awanan ba in a babae? At daya itad na pakitsenda, tapno agpili-pili iti makan. Hoy! Valen! Rumar ka man dita! Rumwar ka tagsarita ta! Darasam! Tiawanan ba in a babae? No kastamot lang ti ugali na. Nasaysaya at no pumanaw kayon diti balay. Mangsapul kayo langan iti abangan nyo a boarding house. Mami, anya ka din dayta nga ibagbagayo. Kasano adyak makapungtot? Nalabos ti ugali ni Valen. Sungbatan nakpaikit din. Awan apulos respeto na. Bastos a babae. Amoyo, Mami. Di kay maaawatan. Idi, ni Megan, kagurgura yu launay. Gaputan ni Valen kat nga rod ti kayat yu apara kanyak. Ha? Sa ita, kastamanan ti trato yu kan ni Valen? Ay, tapno amom. Impagarup mi ngamin iti adim anasaysaya ti ugali day di Valen ngam ni Megan. Ngam saan matgayam. Nagbidot kami matgayam. Anya? Numabalin la ko mga isubliti na palabas. Inaramid kon anak ko. Anya? Kastat imbagan ni Megan kada kayo, Mami? Wan, flight na gaya man inton Sabado. Kasta ka di? No, kayat mo amapan kitaan. Di imapan kalata. Anya? Di mat saan nyo akayat ang mapanak ijay? Gaputa saan nyo akayat nga agkita kami kan ni Megan? Saan ka di? Makwa, di day jay anak ko. Amom, kalata nagbaliw ti amin. Idi nakasaritak ni Megan iji tsendaan. Anya? Ijay anapanak nakakti kinasingpet ni Megan. Mami. Ngamin, do sa bali laang a babae. Ang mga nudinak pa'y kinasarita. Inikanak pa'y nga rod iti 1,000 pesos. Imbagla ka nga inayon ko a pakitsenda. Gaputa nakita na di imot ko amay 1 kilo laang a karne. Anya? Naimbag pa'y ni Megan. Uray kas jay kadakas ti impakpakita mi idikan kwa na. Amo na ti tumulong. Ngam ni Valen, awan na pulos ti may tultulong na. Nay, si kamot gayam Lester Barok. Uwan tata, siya nga rod. Nasayat man tayo may ka. Ahawan gayam. Adda ni baby jay silid nakaturog. Kasta ka di, tata? Wen, tangay panangan mo taon. Ay kat mangan kan Lester Baraw. Agyaman ak unay, tata. Aywan gayam. Ni Megan, ayan na. Mabit lang. Inakayaban. Agyaman ak unay, tata. Anya ti kayat asawan ti kaadam dito, Lester?
Nadama ko lang ka ni Mami. A flight mo gaya man inton Sabado. When? Imayak. Tapno kayat ko lang nga ibagakan ka. Nga agan-anad ka ko maijay papanam. Huh? Megan. Aklonak. Sa anak ang nagbalin a responsable nga ama, iti anak ta. Sa anak matlaang ang nagbalin a responsable, a partner idikan ka. Ngam ita, nakaamiris akon. Anya? Ngam agyaman ak iti dayta, Lester. Anyaman dagiti na palabas, lipatan tayon. Naragsakak iti adabiyag ko ita. Umdas dagiti anak ko apigsak. Megan. Iso ase ka. Ipamaysam ko man ti atensyon mo iti pamilya mo. Oh, apayakas na tilangam ang nagawid, anak ko. Eko, Mami. Diyak ngamin nakapakada iti husto ka ni Megan. Ado ngamin ti bisita na. Kasta ka di. Kat, kumusta mo tan di apukok? Nasaya at latamat, Mami. Uray nga ro ti putot ko. Diyak nakapakada iti husto. Sana bali, taadalat tamo ti Jay. Mabalin mo lata mapansarungkaran no kayat mo. Isu na laeng, tasaan mo na makita pa'y ni Megan. Ala, Mami, huston. Ang mga numangag ni Valente sa ritaan tayo. Ay, awan bibiyang ko, nga uray mangag na. Isunto matlaeng anagalas ti ugali na. Oh, apayakas na tilangam. Ada ka di parikot mo, Lester. Ay, Mami, pampanunutak namin ni Megan. Manipod ita, saan ko ang makita iti dua atawan? Ha? Numabalin la ko mga isubliti na palabas, inaramid kon. No amok la ko apagbabawyak gayam ti panang talikod ko kadakwada, jak la ko man inaramid. Ay na anak ko, agan-anad ka kumaijay Di mo baybayan ti bagay. Wala nang, awan ti rumbang apagdanagan nyo kanya. Kati ka na yun ko nga ibagakan ka, anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Mala, ingka nga rudan, anak ko. Agurura ya, hindi pagluganam. Anya ti masakbayan nga agururay kini Megan ijay Hong Kong. Gagayem, di uliwan na denggan ti paggibusan ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panangtarabay. Ti Masakbayan. Ita gagayem, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di ka na yun ko nga ibagbagakan ka, anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Ala, ingka nga rudain. Agurura ya inti pagluganam. Ala, inak nga rudan, tatang. Nanang, kanayon kayo kung mga agan-an na dito, ya? Di yu baybay ang dagiti uping.
mailiwak unay kan ka, friend. Kasakmat kan ka, friend. Mailiwak unay kan ka. Manumat atawan asaan ta nagkita iti personal. Kamaudyanan na, adatan adwa dito Hong Kong. Un nga rod. Kasla kaano laang idi addata iti Pilipinas nga trabaho. Ita, addata dito yan. Oh my God, adan di pagluganan ta. Agur-urayan ka data. Wanggayan, iso ni Andrew, driver ti pamilya da Ma'am Agnes. Naimbag nga oras mo, Sir Andrew. Kastamat kan ka, Ma'am Megan. Ay na, Megan ko na yulatan kanyak, sir. Di da kawagan iti, ma'am. O, sige. Megan, no isuti ko nam. Ala, aglugan kayo nga rodan, tama pantayon. Agyaman kami, Andrew. Amom sali, kinapod mo na. Aggusto ak itigayim mo. Ha? Iso na lang ta mabay na ka mangipod no kan kuana. Ay na, no adda panggap mo nga daton iti kayam ko. Pangaasim, tatinapod no kumaapanagayat ti ipaay kan ipariknam kan kuana. Wan sali, amumatan kanyak. Diyak kaya ti makasakit itirik na. Nang runa ka dagiti babae. Ay, agyaman nakarod no kasta. Ibagbagak laang daytoy. Gaputa jak kayatan ang masakitan pa itigayem ko. Ngamin, duan adaras anasaktan ni Megan gapukan ayat. Ha? Adamot kaya ti pa nagtalagkukan ka? Di agpudno ka kan kwa na, tapno maamwam no anya ti sumbat na kan ka. Narigat mat, no siyak agayem na ti mangibagakan ka. Anya? Kasta timbagakan ka ni Sir Andrew, friend? Wen, namindo adaras ng imbaga na kanya. Kat, apay adi na idiretso kanya. Kas di mo ti lalaki, agin babain dalaang no damo. Ngam rumwarto matlaang ti ugali da kalpasan ti amin. Friend, di mo pagpapadaan dagiti lalaki. Saan nga amin alalaki? Katkas iti ugali da James. Ni James, sipud pay, babaero day jayan. Ni Mot Lester, kaslawan panunot na. No anya timbaga ti inana, tungpalon na latan. Ha? Talagaan nakatumpong kalaang ti lalaki nga awan panunot na. Di mo ipada ni Andrew kadakwada. Dua atawanan ang nakadwak iti trabaho. Kat awan tinakita, wano napaliiw ko asaan anasaya at nga ugali na. Sally. Kat sigun matlaang kadagiti amo tayo, nasingpat ni Andrew. Kan, awan dakas na no bilang laang. Gapot awan mat asawam. Kan, baro pa'y mat ni Andrew. Agayatakin ka, Megan. Sipod damo ta tinakita. Nakarik na akon iti ayat para kan ka. Ha? Saan ka nga apuraan, Megan? Kan maysa? Nuan yaman ti pangadang mo. Aklo naglata. No bilang tayo bagam nga awan ti mariknap kanyak nga ayat. Saan latang agbaliw ti panang respeto ken ka? Sir Andrew, pasensya ka na. Ngam sa anak pa'y ngamin ang nakasagana para iti day taabanag. Imayak dito Hong Kong tapno agtrabaho para kadagiti anak ko. Saan nga agbirok iti ayat? Maawatan ka. Respetok day taapangadang mo. Kat sapay lako ma. Tadi nakliklikan. Gapoy timpudnok. Saan ang mapasamak dayta? Saan matabasol ti inaramid mo kanya? Tapno liklikan ka. Agyaman at ngarod, Megan. Kinapudno na. Adamot panagayat ko kini Andrew, friend. Iso na lang, takasladyak kayatin ti makiayan-ayat. Ha? Ngamin,
Mga no aramiden na lang tikas iti naramid dagiti awanan baing amma dagiti anak ko. I assure you, friend, saan ka nga agbabawi kan kuana. Kas iti nakunak idin, di mo ipada ni Andrew kadagiti nagbalin nga amma dagiti duang anak mo. Gaputa na iduma ti kinatao na kadakwada. Sapay na ko mga rutakas na. Ay na, panagkunak, friend. Ni Andrew di na ikari aparakan ka. Di ka kumamapukawan itinamnama itigayam ko, Andrew. Saan, Sally? Iti ka ano man. Jack mapukawan itinamnama. Nasayat no kasta. Ngamin, amok, adamot pa naggusto na ken ka. Isu na laeng, taada pa nagdwa-dwa na. Gaputa, dinadaal dagiti napalabas ang nakarelasyon na, ti panagtalak na kadagiti lalaki. Maawatak ti gayam mo, Sally. Jack matapuraan asong batanak. Makaurayak, uray inton kaano pa'y. Megan, aging ka kadita, kat awan pa iti sumbat mo iti ayat nga idat-daton ko. Sir Andrew. Ay ayatan ka unay. Manipod nagtrabaho ak dito Hong Kong. Jack pulos na kay ayan-ayat. Ngamas dawak iti bakik. Gapotay di nakita ka. Nakariknak iti ayat. Kinapudno na. Ay ayatan ka mat. Jack ilibak dayta. Ngam saan lata maikat iti kaunggak tagdanag. Ngamin, mabuti nga kun ang mapasamak man ng tikas iti napalabas ko. Noan yaman tinapalabas mo. Ikarik. Saan to mapasamak iti danak? Jakayat tiyag kari. Tapno lang aklunan ti ayat ko. Ngam kayat ko nga ipanagnak. Babaen iti aramid. Saan laeng nga iti sao? Ha? Katagyaman nak. Takamaudyanan na. Inaklunak matlaengan. Awan anyaman na. Katsapay lang kuma. Tasabali ka kadagiti naglabasak alalaki. Hello, Megan anak ko. Hello, Nanang. Kumusta kayong dita? Kumusta dagiti anak ko? Ay na, nasaya at kami lata dito'y anak ko. Nasalun at kami. Ken padpadaanan mi ti awag mo. Nang runa dagito'y ubeng. Kasta ka di, Nanang? Wen anak ko. Mailiw dametten ken ka nga inada. Kasaritak man nga rod ida, Nanang. Sige, mabiit lang anak ko. Ayabak dagiti apu ko. Megan, day off tayo matita. Mabalin ka di nga awisan ka ngagpasyar. Ha? Sana bale, siyak ti makaam mo. O sige, Sir Andrew. Andrew, kunak ko ma. O sige, agpasyar kayo adwa ita. Sa anak pa lang ang makikuyog kada kayo. Iti kasta, ma-enjoy yung mati agpasyar ada kayo laeng. Si kakit di mo't, friend. Umay kalataan. Ay na friend, do malata jadak akadwayo, kumpara, nuda kayo laeng. Ay na, nagmayat matan ti agpasyar iti daytoy aparke. Malihuliwa tirik na. Wen nang runa no kaduam ti tao nga ay ayatem. Si kakit di man. Adday ta ka man ako na ako. Pudno mati bagbagak ay. Megan. Aging ka di ita. Saan ka pa lang nga sigurado kanyak? Ha? Kas iti kanayon ko nga ibagakin ka. Awan ti plano ka mang lukokin ka. Sapay lang kumatakas na, Andrew.
iti namindo adaras apan nakapasakit ko kanayat. Saan anala ka para kanya ti agtalag manen iti asino man alalaki. Ngamin, ti ayan, kasla sugal para kanya. Jak amuno iti udi na, ket siyak ti mangabak, wenno siyak mat ti maabak. Megan, di nakikumpara ka dagiti napalabas mo. Amok asan anasayat dagiti napasamak iti ayat mo. Ngem kayat ko nga ipasigurado ken ka. Nga dalatanam nama ang makasarak ka iti pudpud no nga gayat ken ka. Katsak dayta. Oh. Diyak kayat yag kari. Kas iti nakunakon. Kayat ko ang makita. Ken mariknam. Babaan iti aramid. Ay, nga di kaya't asawan da ito'y, Andrew. Will you marry me? Yes. Agyaman ako na, Megan. Agyaman ako na iti panangaklon mo, iti sagot ko kan ka. Awan ang yaman na, Andrew. Kat agyaman akmat, itinapod no panagayat mo kanya. Awan ang yaman na. Luwalaan niya na bulan ti Orion. Malpasan ti kontratam dito yung Hong Kong.